सोनिग नाप काभ्रे जिल्ला या नगरपालिका या मेयर त दुठ्यागु सोनिग या मेयर फोरम या बैठक आइतबार किप्ली चोंगुदु बैठक या मुपा संघीय सरकार या शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्द र त्वादेवाले मटचागा याना दिगु ख स्थानीय सरकार थगु थासे दुगु सम्पदा या संरक्षण या मागु आजु नापनाप थिथि विषयले थव थसल याना स्थानीय विकास यागु आजु नि छगु नगरपालिका प्रमुख तुथ्यागु उपत्यका मेयर फोरम देगुगु ख बैठक या उलेजा यासे राज्य मन्त्री मानन्द र ए या त व्यवस्थित शहर या रूपे विकास या त नुगु रिङ रोड देकेगु सिबे खोना गल्छी टोखा थे जागु थासे न्यागु खुगु सुरुङ मार्ग चाका सोनिग पिने वनेगु ल चाके मागुले बबिया दिल ए शहर यको तानो न मजुगु व चिकु न मजुगली नेपाया नाप नाप थिथि देया मनुतेस थनचोने यका चंगु थया दिल ए न यको जनखनत्व फे मफुगुली थन वे टेम्पी मनुते त मेगु शहरे ओनेगु वातावरण देखे मागु थया दिल बैठक या अध्यक्षता यासे किपु नगरपालिका या मेयर रमेश महर्जन ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षण या त तस्क समस्या जुगु थया दिल संघीय सरकार या पुरातत्व विभाग लगायत मेगु विभाग या थगुहे मापदण्ड दुगु व स्थानीय सरकार न थगुहे थंग मापदण्ड देका चंगु अवस्था समन्वय या अभाव संरक्षण या समस्या जुगु थया दिल सोनिग या छिन्चागु नगरपालिका निगु महानगरपालिका व काभ्रे या सोंगु नगरपालिका फुकहे सम्पदा बस्ती ते संयुक्त जुगनी थगुहे बिस्कहे मापदण्ड जुया चंगुले थुपी फुक स्थानीय सरकार या मापदण्ड छगुहे देके त थो बैठक या आगो थका स्पष्ट याना दिल मेयर फोरम या हापांगु बैठक निदन्ह पन्टी जुगु खसा निगुगु बैठक एले थगुने जुगु ख ज्याजोले निगुगु बैठक या फुक जानकारी सहित या घोषणा पत्र या सफु शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दर किपु नगरपालिका या मेयर रमेश महर्जन एल महानगरपालिका या मेयर चिरी बाबु महर्जन खोप इन्जिनियरिङ कलेज या डाक्टर विजय कुमार श्रेष्ठ मंका कथ पिटुबोजा याना दिगु ख ज्याजोले सम्पदा संरक्षण लगायत थिथि विषय या जपौन्ह बसे समगत सल न जुगु ख